Sa number 8, cashless transaction system sa City Hall, merkado kag paradahan sa tricycle sa Victoria City ang ginlunsar. May report si Nico Delfin. Pwede na ang cashless transaction sa mga opisina sa Victoria City. Ini matapos formal na ginpirmahan ni Mayor Javi Benitez ang Memorandum of Agreement sa tunga sa Victoria City kag pamunuan sa e-wallet application company. Ang cashless transaction system ginlunsar man sa merkado kag pati sa katapos ang Tricycle Operators Drivers Association sa syudad. So we are very excited and thrilled, not only because we're the first, but this means that we are taking our initiative for a digital and transformative future. Because I believe, and I think you agree with me, that when with the power of technology comes all the benefits of a convenient, clean, efficient, and inclusive future. So, and that means that we are empowering our citizens for accountability, transparency, and convenience. Si Francis Dungganon, masobra naman sa 3 ka bulan nga nagabaligya sa mga pampalamig sa kilid sa merkado sang syudad. Ginakalipay niya nga mas mapadasig ang iya mga transaksyon gamit ang GCash sa negosyo. Siya makabuligi siya convenient man para sa amo na sometimes wala ang mga customers cash. Normally as sila sa amo before GCash. Pero ginatagla na number naman through phone. Pero transact man po through business na banking transfer and everything. Mas mapapos. Useful sa amo ng GCash. Kaya tita mo ang transaction na outside pagiging. So far daw okay man siya. Ginapasiguro man ni Catherine Pavia, pamuno sang Public Sector and Partnership, sang GCash nga magapabilin safe kag masaligan ang mobile wallet app sa piyak sa nagluntad sa tunga glitch sa sistema. Remains to be safe, secured, and stable. In terms of security features that we've been continuously improving on, we have what we call double safe. So with double safe, ito yung that has been implemented across all GCash users. When you do certain transactions, diba, usually what you'd experience is you need to input a one-time PIN. Now with double safe, it will also trigger a facial recognition to make sure that you are really the one transacting within the GCash app. So that's how we're further enhancing yung security features ni GCash. Ang Victoria City ang nauna nga syudad sa Western Visayas nga nakatukod sang kasugtanan upod sa GCash. Sang inilang nga hapon, ginpermahan man ni Bacolod City Mayor Albi Benitez ang kasubo nga Memorandum of Agreement sa tunga sang Bacolod LGU kag Mobile Wallet App Company. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.